postoje indicije da ova vlast sarađuje i sa tim NATO-om, i sa tim Eulexom, i sa tim institucijama... Sa separatistima. I sa tim institucijama koje su međunarodno nepriznate. Zašto postoje indicije? Sad ću da vam objasnim. Na RTS-u se emituje film o događajima u Račku. I tim filmom se nacrta meta na čelu pojedinim državljanima Republike Srbije koji se danas nalaze na teritoriji centralne Srbije ili na teritoriji Kosova i Metohije. Nacrta se meta tim filmom na čelu. Zatim, pojedinim građanima Republike Srbije stižu pozivi povodom postupaka koje je nepriznato pravosuđe Republike Kosovo pokrenulo zbog navodnih ratnih zločina. Odakle tom pravosuđu? Podaci o adresama. Odakle? Imate pozive koji su putem pošte stizali u Zemunu građanima. Niste znao to, zato vi... Evo, ja mogu da vam dostavim te pozive. Imam u skeniranom obliku. Građanima Republike Srbije, građani se meni obraćaju i šalju. Građanima Republike Srbije koji su navodno učestvovali u nekim dešavanjima na Kosovu, stižu pozivi putem pošte Srbije koje je sačinilo pravosuđe Republike Kosovo. Znači, postoje indicije da ova vlast radi u dosluhu sa Aljbinom Kurtijem i sa tim nepriznatim pravosuđem. Svakako, ovu vlast ne zanima što su 3 Srba osuđeni na višegodišnje robije, 2 na doživotnu, 1 na 30 godina zbog tih događaja. Ovu vlast zanima da izvuče organizatora tih događaja, zbog čega postoji sumnja da je i ona učestvovala u događajima u Banjskoj, da bi taj organizator koristio Srpskoj naprednoj stranci na način kako sam vam malo pre opisao. Da vrši pritiske po Srbiji. Da li misliš da je to neki vid saradnje ili dokaz saradnje između Kurtija i Vučića, ova akcija koja se desila? Kurti i Vučić, najveći dokaz saradnje Kurtija i Vučića, to vam je dokaz saradnje Vučića i NATO-a. A najveći dokaz i Euleksa i tih vojnih struktura na severu Kosova, međunarodnih. Najveći dokaz saradnje Kurtija i Vučića je njihovo postupanje. Odnosno postupanje kosovske policije na Gazimestanu prema Srbima i postupanje srpske policije prema srpskim studentima u Beogradu. Znači, i jedni i drugi se tretiraju kao najgori državni neprijatelji. I prema jednima i prema drugima se postupa na isti način. Danas nema razlike između Kurtijeve policije na Kosovu, osim formalno-pravnog legaliteta, nema razlike između Kurtijeve policije na Kosovu, koja postupa prema Srbima, i između Vučićeve policije u Beogradu, koja postupa prema studentima. I jedni i drugi su iz perspektive ove dvojice državni neprijatelji i sa njima se treba obračunati takvom represijom. Samo što Kurti nema Stefanovića, koji može da drži tako predmet u fiokama i da pokaže koliko tužilaštvo ne može da radi, koliko je neefikasno, jer je, podsjetit ću, Kurtijevo tužilaštvo preteklo Nenada Stefanovića u podnošenju optužnice, pa je i nepriznati Kosovski sud doneo prvostepene presude na koje sam vam malo pre ukazao. Znači, isti je model delovanja. Ova vlast prema svojim neistomišljenicima postupa kao Kurti prema Srbima na Kosovu. Danas su 2 najugroženije grupacije, najugroženije socijalne grupacije u političkom smislu, Srbi na Kosovu i Metohiji i studenti u Republici Srbiji. To su 2 najugroženije grupacije. Separatista ugrožava deo građana koji živi u našoj južnoj pokrajini, a u centralnom delu Srbije i širom ostatka Srbije, da budem precizniji, predsjednik, mislim, ti se izbori na kojima on izabran kao predsjednik isto su pod znakom pitanja, ali kažemo, čovek koji se naziva predsjednikom ugrožava našu decu na taj isti način. Da, predsjednik Republike gleda na srpske studente isto kao i na kosovske šiptare. Zašto? Nazivao ih je više puta talibanima, to nije sporno, ali on je njih optuživao za navodne secesionističke namere za severnu srpsku pokrajinu Vojvodinu. Debilnost. A dokle su oni došli? Od parola ne damo
sever, ne damo gazivode, ne damo tablice, KM ostaje. Oni su danas došli do parola Vojvodina je Srbija. Vidite koliko su se oni povukli u svojoj politici. Koliko je njihova politika doprinela smanjenju srpskih nacionalnih apetita, odustanku od srpskih nacionalnih interesa. Sad mu je bitno da zaštiti Vojvodinu od studenata. Eto. Zaboravio je na Kosovo i Metohiju. Taj naš uvaženi predsjednik. Ne sjeća se stradalnika u Banjskoj, ne sjeća se stradalnika na protestima povodom preuzimanja srpskih opština na Kosovo i Metohiji, ne sjeća se uhapšenih. Potpisao je Briselski sporazum gde je naterao te Srbe da uđu u kosovsku policiju, pa onda ih je podržao da iz te policije izađu i sada su sve šiptari i u pravosudnim organima i u kosovskoj policiji. Baš sam ovo htio da te pitam, lep šlagvor si mi dao, da li je tužilaštvo trebalo da postupa protiv ljudi koji su potpisali sporazume, bilo koji sporazum koji, kažemo, koji su u prethodnih 15 godina potpisali Dačić i Vučić? Tužilaštvo danas, više tužilaštvo u Beogradu... Po zakonu. Znači, govorimo zakon, govorimo o realnosti. Dobro, da, ali u praksi tužilaštvo stava očekivati od višeg tužilaštva. Tužilaštvo danas ne postupa protiv ljudi koji pucaju. Videli smo pored Senjaka i još jednu pucnjavu koja se tek kasnije otkrila po kojoj tužilaštvo nije postupalo. Da se vratimo na temu. Tužilaštvo bi trebalo da postupa po službenoj dužnosti. Ukoliko se desi neko od krivičnih dela koje se goni po službenoj dužnosti. Ustavni sud je trebao da oglasi taj sporazum neustavnim. Ustavni sud se izvuk, rekavši da je to politički sporazum, a ne pravni akt. Bez obzira što je to politički sporazum, Ustavni sud je tada prenegao da taj sporazum proizvodi pravne posledice. Jer ukidanje organa uprave svakako predstavlja pravnu posledicu. Tako je. Imate zakon o lokalnoj samoupravi koji određuje kako funkcionišu organi uprave i lokalne samouprave i organi tih opština na teritoriji autonomne pokrajine. Ali dobro, nećemo sad, ja mislim da Ustavni sud u Srbiji danas ne postoji. Meni je veoma mučno da pričam o Ustavnom sudu. I poštedite me te teme. Znači, dajte da probamo da se držimo tužilaštva i za nešto što sam malo kompetentniji da vam kažem. Ako je se izdesilo, to sam teo da vam kažem, ako se i desilo krivično delo, veleizdaje, i ako su za to podnete krivične prijave, tužilaštvo je moralo da postupa protiv tih državnih funkcionera. Znači, u tom tužilaštvu rade pravnici koji su završili pravosudne ispite, koji su polagali i ustavno pravo, koji moraju da poznaju ustavni sistem i koji moraju da znaju šta je veleizdaja. I kojima je ustavom data sada samostalnost. Ako je tim sporazumom izvršeno neko od krivičnih dela protiv Republike Srbije, ako je protiv njenog ustavnog uređenja, protiv njenog ustavnog sistema, protiv njenog teritorijalnog integriteta i protiv njene teritorijalne celovitosti, tužilaštvo je moralo po službenoj dužnosti da uhapsi onoga ko je taj sporazum potpisao, odnosno nesporno Ivica Dačić. Zato što postoji jedna kukavica koja ne potpisuje, nego potura druge da to rade. A kada treba da se prihvata, onda prihvati, pa onda kaže ništa nisam potpisao. Ta vam praksa funkcioniše. Evo isto pravno jedno pitanje. Ugovor, ili sporazum, nebitno, koji proizvodi pravno dejstvo. Da li može da bude jedna ugovorna strana ti, a druga ugovorna strana tvoja ruka, na primjer? Da li taj ugovor onda... Ne može sam sa sobom, niko ne može sam sa sobom. Postoje u pravu... Razumeš zašto pitam? Da, sam sa sobom niko sporazum zaključiti ne može. Postoje u pravu pravni instituti koji se nazivaju jednostrane izjave volje. Vi možete jednostranom izjavom volje da nekom nešto, na primjer, učinite kao poklon, odnosno da objavite javno obećanje neke nagrade. Za poklon također mora da se saglasi onaj ko poklon prima. Ali ovo sam pitao upravo zbog ugovora i sporazuma gde se nalazi separatističke institucije i Republika država.
Republika Srbija. Zbog toga sam te pitao. Pa Baš. veoma su ti sporazumi sporni. Veoma sporni. Jer to je dokaz da imamo pravni osnov kako možemo danas sutra da obaramo pravnim putem te sporazume i te ugovore, da kažem tako. Ispravnije je da to potpišu neka lica koja nisu najviši državni funkcioneri, svakako, ako do tog potpisivanja mora doći. Ispravnije je da to potpišu neki, na primjer, oficiri za vezu. Ili tako. Neka lica koja ne obavljaju državne funkcije. Da se sporazumeju na lokalnom nivou. Da potpiše neko ko ne obavlja funkciju republičkog ranga u Srbiji, ako me razumiješ. Dobro, okej. Ko ne obavlja funkciju vladi. Možda je ispravnije da to potpiše, pa čak najviše direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Ali ne državni funkcionar. Ali isto bi bio, imali bismo osnov za obaranje. Ne mogu teme tih sporazuma biti međunarodne institucije i bilo kakvo učlanjivanje u međunarodne institucije. To nije tema. Ne može biti tema. Sama sadržina takvog sporazuma je duboko neustavna. Ali nas ne zanima srpski ustav. Znate koga zanima svoj ustav? Republiku Kosovo. Kada je trebala da se implementira zajednica srpskih opština, Ustavni sud Kosova je rekao da su te odredbe sporazuma u Briselu neustavne sa stanovišta Ustava Kosova. A Ustavni sud Srbije je rekao da ne želi da se upušta u utvrđivanje ustavnosti tog sporazuma, smatra da je politički akt. Znači, nije ga oglasio neustavnim, jer se nije upuštao utvrđivanje njegove ustavnosti. A sud Kosova kaže, ova država ima svoj integritet, ta takozvana država, sa našega stanovišta, ova država ima svoj integritet i ove odredbe Briselskog sporazuma su neustavne. Mi možemo, nažalost, zbog situacije u kojoj su nas doveli razni funkcioneri, da učimo od takozvane Republike Kosovo. Mi treba da se učimo državnosti od takve republike. To je lažna država, to su separatisti. Iako je ne priznajemo, ali ona više drži, ta država više drži do sebe, nažalost. Ta država danas više drži do sebe i do svog suvereniteta nego Republika Srbija. Ali do toga su doveli, do toga nisu doveli građani, do toga su doveli ovi vlastodržci u Srbiji i ovakvim funkcioneri koji se bave tim zakulisnim kombinatorikama, gde oni samo gledaju da izvrgnu zakon, da se pozovu na tu rezoluciju 1244 kad njima odgovara, kada je politička kampanja. Oni ne bi da tu rezoluciju primene, jer oni imaju dogovore sa tim separatističkim vlastima. Oni imaju interes. Mi moramo jako da pazimo u korišćenju termina te separatiste. Današnja Republika Srbija. Današnja Republika Srbija. Nikad ne bi nazvao nešto što nisu. Oni nisu država, to su samo separatisti koji se foliraju i koji, nažalost, namjerno govorim separatisti, a ne govorim Albanci. Jer postoji određeni broj Albanaca koji zaista ratovao za Srbiju. Tako je, koji su bili izloženi progonu od oslobodilačke vojske Kosova. Lojalnih Albanca, tako je. A isto tako, imamo i Srbe koji su separatisti. Koji su Srbi separatisti? Imamo Rašića, koji je sa Kurtijem šure. Imamo Srpsku listu koja smo imali fotografije sa Haradinajem na jahti. Srpska lista je deo Skupštine Republike Kosova. Tako je. Samo pre nego što nastavimo, samo da podsjetim gledalce, like, subscribe, zapratite ovaj kanal, lajkujte ovaj video, ne zbog nas, već zbog istine. Istina je samo jedna, a spinova mnogo. Sad će da nas proglasi Informer za izdajnik. Ne mogu samo da lažu. Mogu samo da probaju da lažu. Šta hoću ti kažem? Na primjer, isto, kako je moguće da u našoj Narodnoj skupštini s pravne strane, pričamo s pravne strane, da niko nije reagovao, da sede dvoje ljudi koji su polagali zakletvu separatistima dole, u njihovim institucijama. Kako je to moguće? Kako je moguće to? Pa šta je tu problem? Polagao je Stefanović zakletvu u Skupštini Republike Srbije da će štititi ljudska i manjinska prava, da će štititi ljudska prava u ovoj zemlji. Da će poštovati ustav i zakon. To vam je sadržina javno-tužilačke zakon. Polagali su i brojni javni tužilac. To te ljude ne interesuje. Kakva zakletva?
Oni nemaju, kada se oni zakunu čašću, to njima ne znači ništa. Jer nemaju. Oni tu ništa, oni se time ničim ne zaklinju. Ništa ne daju. Nema toga. Ne, jer... Zaklinjao se Stefanović da će poštovati Ustav i sve, samim tim i sve međunarodne akte koji su Ustavom inkorporirani u naš pravni sistem. Danas, prema meni, svojom disciplinskom prijavom krši Evropsku konvenciju. Zašto? Član 10 krši. Zato što me je prijavio zbog gostovanja u jednoj emisiji. I time mi ugušio slobodu govora i suspendovao me sa posla, jer sam u sistemu slobode medija govorio slobodno kao građanin. I hoće da mi uzme posao. I tendencija je da mi se zbog toga zabrani doživotno rad u državnim organima Republike Srbije, da me kazni zbog 2 teška izmišljena disciplinska prekršaja. Eto, to je tendencija. Taj bivši sanitarni inspektor hoće nekom ko je 2,5 puta brže završio pravni fakultet od njega da zabrani da radi u državnim organima. Taj koji je završavao taj pravni fakultet 11 i nešto godina, hoće nekom koga je završavao 4,5 da zabrani doživotno rad u državnim organima Republike Srbije. Pa nije to njegova republika. To je moja republika, to je vaša republika i republika svih drugih poštenih ljudi. Znači nije to više javno tužilaštvo, nije to Stefanovićevo tužilaštvo. To je naše tužilaštvo. I pitaju mene, kada trpiš sve te pritiske, zašto nećeš da daš jednostavno ostavku iz tog tužilaštva? Zašto rizikuješ da ti lažnom kvalifikacijom, da ti tužiocima, lojalistima koje ti je stavio da budu u disciplinskoj komisiji protiv tebe, da ti zabrane rada doživotno u državnim organima? Pa neću da odem. To je moje tužilaštvo. Nije njegov. Ne, mislim, to što kažeš kako da verujemo institucijama, prvo ovo tužilaštvo, imamo u Narodnoj skupštini 2 nečasnih ljudi koji su prvo polagali separatistima pa su došli ovdje da položu zakletvu. Okay. Mene oni ne zanimaju. Mene zanimaju ljudi. Ja ti govorim i institucije. Ja ti pričam o institucijama. A institucije čine ljudi. Gde je naša greška? Mislim, naša je greška očigledno, nas naroda. Po nekoj tvojoj procjeni, kako možemo u budućnosti da ne pravimo ovakve greške? Najprostije rečeno. Znate kako mi moramo da se izvučemo prvo iz ovog gliba, iz ovog blata u koje smo delom sami sebe, a delom i postupanjem jedne bande koja je zauzela najviše prerogative vlasti u ovoj zemlji došli. Znači mi moramo da se izvučemo, mi smo u teškom blatu i u teškom glibu. Mi ne možemo slobodnim izborima da se nadamo. Ne možemo da se nadamo minimumu poštovanja ljudskih prava. Vi vidite kakve rezolucije donose najviše evropske institucije u Srbiji. Zalagali se ili ne za tu Evropsku uniju? Za šta ja nikad nisam rekao da se zalažem? Mi moramo da vodimo računa o tome kakav je ugled prvo ove zemlje u svetu. Vi vidite kakve rezolucije najgore moguće o vladavini prava u ovoj zemlji donose evropske institucije, Evropski parlament, prvenstveno danas, i na to vlast ćuti, zato što ih to ne zanima. Ako bi se uspostavio sistem vladavine prava, ne bi mogli da rade ovo što rade danas u Srbiji. Znači, mi moramo da se izvučemo iz tog gliba u koji smo delom svojom odgovornošću dospeli, a delom i zloupotrebom takvih funkcionera i njihovom voljom za karijernim napredovanjem i voljom za novcem. Znači, teško će nam biti. Niko neće biti tu da zaštiti izbornu volju građana. Ta policija će okretati glavu. Ta policija neće prijaviti tužilaštvu. Ako tužilaštvu i prijavi, to tužilaštvo će ponovo okretati glavu i ponovo je Stefanović nadležan i za te izborne nepravilnosti. On se prošlih izbora oglašavao da se to što se u Beogradskoj areni nalazi sabirni centar, što su dovoženi građani iz Bosne i Hercegovine, ne može smatrati nikakvim krivičnim delom. Znači, niko nam izbornu volju neće zaštititi. Nas će oni gurnuti u razna krivična dela. Jer vi dolazite u situaciju da morate da na ulici štitite izbornu volju građana. Što nije zakonito. Ja ne pozivam nikoga da postupa protivzakonito.
ali oni vas svojim postupanjem guraju u razna krivična dela. On je mene, kao zaposlenog, evo sad ću da vam kažem, on je mene kao zaposlenog, pošto ne može pravno da mi doskoči, pošto ne može da me oglasi krivim u tom izmišljenom disciplinskom postupku, on je mene hteo da gurne i u krivično delo, tako što je poslao pripadnika sudske straže da isprovocira fizički kontakt sa mnom. Tako je. Evo sada ću ja i građanima da pokažem. Ja sam došao u posjed policijskog izveštaja. Ja sam tada pozvao policiju zato što je pripadnik sudske straže po nalogu Nenada Stefanovića pokušao da mi stavlja u izgled fizičku prinudu i da me udalji iz dela prostorija tužilaštva u kome sam ja zaposlen. I policija je došla i meni je uz asistenciju policije omogućeno da se krećem u višem javnom tužilaštvu. Znači on kada ne može nekoga pravno da doskoči, ako ne budu mogli da nas na izborima pobede glasovima, pošto im je pristalica sve manje i manje, oni će hteti da nas gurnu u krivična dela i da nas oglase kriminalcima. I onda, sad ćemo javno saopštiti imena, pošto oni kriju. Policijski službenici obavili su razgovor. Ovo je predsednik disciplinske komisije koji vodi disciplinski postupak protiv mene. Pitali su policijski službenici zašto se zaposlenom u tužilaštvu ne omogućava da pristupi u prostorije organa gde je zaposlen, gde ima zakazano ročište u disciplinskom postupku koji se protiv njega vodi. Pitali su policijski službenici, znači obavili su razgovor sa Danijelom Jokanović u prisustvu Ljiljane Komnenović i zapisničarke, gde je trebalo to ročište da se održi, gde sam onemogućen da uđem. I tužilac je izjavio da je Aleksandar Đorđević pravnosnažnim rešenjem privremeno udaljen sa rada i da ne sme pristupiti sudskim prostorijama kada je u pitanju disciplinski postupak. To je izjavio tužilac. Znači, ne smem ni kada je u pitanju disciplinski postupak koji se protiv mene vodi. Ja ću vama dati ovaj policijski izveštaj da objavite na vašem sajtu. Znači, skenirani celokupni policijski izveštaj iz višeg javnog tužilaštva ja vama dajem, jer ga ja imam, istekao sam ga, pribavio sam ga na zakoniti način. Naravno. Vama dajem da objavite, a reći ćemo i ime pripadnika sudske straže, naravno, došli smo u posjed njegovog imena, to je stražar Ivan Steković. Znači, Ivan Steković, pripadnik sudske straže, zaposlen u Višem sudu u Beogradu, meni onemogućava da se slobodno krećem u prostorijama višeg tužilaštva po nalogu Nenada Stefanovića. Evo, građani, to je taj policijski izveštaj. Znači, uz asistenciju policije ja sam morao da se slobodno krećem u višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Policijski izveštaj dobijate u skeniranom formatu, da objavite na sajtu. Danijela Jokanović je potvrdila da ja ne bi trebalo da imam slobodu kretanja. Znači, rekla je, ponovit ću, znači, pravosnažnim rešenjem privremeno je udaljen sa rada i ne sme da pristupi sudskim prostorijama kada je u pitanju disciplinski postupak. A protiv koga se vodi postupak? Protiv mene. To je dala ta tužiteljka, to je dala u izjavi policiji. Evo, objavite izveštaj. Izveštaj potpisuje načelnik policijske stanice, Savski Venjac, major policije Dragan Brkić. Moja reakcija, ja sam gospodin za tu ekipu koja je ovde i davala izjave i tu ekipu iz uprave koja je i davala ovakve naloge tom pripadniku sudske straže, a i za tog gospodina Ivana Stekovića. Ja ne želim da ulazim u fizički kontakt sa bilo kime, ali ne mogu da dopustim da mi neko stavlja u izgled primjenu fizičke prinude i da mi tim putem onemogućava slobodu kretanja u državnom organu u Republici Srbiji. Zbog toga je moja reakcija bila da obavestim pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su mi tada omogućili da se slobodno krećem u tužilaštvo. On je insistirao i da ja stojim pored lifta, znači da me ponižavaju. Hteli su da me ponižavaju. Tako će oni hteti da na izborima ponize građane Srbije, pravim paralelu, i da ih uvuku u krivična dela. Ja ovde nisam izvršio nikakvo delo, niti je mene uspeo niko da isprovocira tu, ali će oni hteti da isprovociraju građane i da ih onda predstave kao nasilnike. Znači, isti vam je modus operandi rukovodstva višeg tužilaštva prema zaposlenom neistomišljeniku i državnog rukovodstva prema studentima neistomišljenicima.
Biću kratak, ovdje ću završiti. Zašto? Zato što su najveći neprijatelji Srbije danas ne organizovani kriminalci, nego mladi ljudi koji imaju tendenciju ka slobodnom razmišljanju i ka kritičkom ocenjivanju tuđeg rada i tendenciju ka pravdi. I osjećaj za tu istu pravdu. Takve ljude koji ne okreću glavu, mi ćemo najgore moguće proganjati, uterati ih u izvršenje krivičnih dela i onda ih u medijima predstavljati kao najgore kriminalce. Eto. Pre nego što nastavimo, samo bih podsjetio gledalce da lajkuju ovaj video, zaprate ovaj kanal. Ne zbog nas, mi nismo bitni, bitna je istina. Zato što je istina samo jedna, a spinova mnogo.